Grazie. Onorevole Plenković, un minuto. Grazie, signora Presidente. Mislim da je uspješnost politike susjedstva Europske unije svojevrsni indikator atraktivnosti europskog političkog projekta. I zato smatram da su naši kolege Panzeri i Saryusz-Wolski dobro detektirali ključne elemente stanja i u okviru istočnog partnerstva, ali i u okviru našega južnog susjedstva. Smatram da je izuzetno važno, povjereniče Füle, da i naši partneri dožive ova dva projekta kao zajedničko vlasništvo. Znam da nam je taj ownership puno pomogao u slučaju Hrvatske u kontekstu proširenja, jer će nam to biti bitno i za uspjeh sastanka na vrhu u Vilniusu, gdje je Ukrajina po meni ključ uspješnosti i zato mi je drago da postoji napredak nakon intenzivnog rada bivših predsjednika Coxa i Kwaśniewskog da se riješe preduvjeti za potpisivanje sporazuma o pridruživanju. 12 milijardi eura pomoći, 230 milijardi eura trgovine, 3,2 milijuna viza sa našim partnerima na jugu i na istoku dokazu da je upravo ova politika mora biti prioritet vanjske politike Europske unije i zato podržavam vaše napore te se nadam da ćemo kad dođe vrijeme moći revitalizirati i Uniju za Mediteran na pravi način. Hvala vam lijepa. Grazie. Ora per il catch di eye, onorevole Kolarska-Bobinska. Madam President, Mr. Commissioner, I am looking forward really to the upcoming Vilnius